suratul munafiqina madaniyatun kadi bisimillahi rahmani rahim. suratul munafiqina ngol ɗo kadi ko suratul munafiquna ngol ɗo e suratul tawba dow to ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko yewti fi nafiqi ɓe furñiti fi maɓɓe détasi sakasi fi maɓɓe on few. Allah daali bisimillahi rahmani rahim ida jaaka al munafiqun, si tawi woni nafiqiɓe ɓen ko ɗum woni ɓe arima ɗaalu ananayi ɓe wiya seede ko ɓe nafiqi nashadu minen min seeditike komin seede innaka na Allah rasulullahi wallahi ko anelaɗo Allah kala ka yiiɗa huuɗo tappo ɗuuɗi andu wona soɓe jokka wallahu tawi noon Allah ya'lamu himo andi innaka no Allah rasuluhu ko anelaɗo makko kono wallahu Allah kadi yashhadu himo seediti kadi innal munafiqina no nafiqiɓe lakadibuna koɓe fenoɓe Allah hino andi ɗum. Allah daali ittahadu ɓe jogitike aymanahum wondoje maɓɓe ɗen junnatan heedode ɓe mana koɓe wondi kon ɓe inni koɓe julɓe koɓe wondi kon ɓe inni ɓe gomɗini ɓe waɗi ɗum ɗon heedode hakkunde ma e maɓɓe ɓe mana fiwata piiɓe fiwata warɓe fiwata yaltinɓe e kono fa saddu ɓe sakkike ka tigi tigi an sabilillahi ɓantugo lawdina Allah kan innam no kamɓe sa aboni ma kanu konko ɓe laati yamaluna heɓe golla feññingol islam suuɗa keferankako dalika ko waɗi ɗum noon mbi annahum ko sabu no kamɓe amanuɓe gomɗini summa kafaru refti ɓe yeddi fa tubi an notama joni noon fermama ala qulubihim ka dow ɓerɗe maɓɓe fawm kamɓe laafiɗahuna ɓe famata dina kan aduna hande kadi wa ida ra'aytahum si tawi woni a yiiɓe hakke ko ɓe weeli hunduko ko ɓe wawi ɓornade ha yeɗɗa Allah daali wa ida ra'aytahum so tawi woni a yiiɓe sa yiiɓe yo Muhammadu bi mana ko Abdoullahi bun Ubay bun Salul e ɗimmoɓe muɗumen sa yiiɓe tuujibuka hawnete welete convaincete adi saamuhum ɓalli maɓɓe ɗin baadiji maɓɓe ɗin no ɓurni ha moƴƴi kono koko wiyete ko ngari ɓaburu ɓaawo on hino laɓa nder ton hino ñiddi hino ñoli hino luuɓi wayi yaqulu si ɓe wowli konngol e tasmali qawlim a jentoto konnguɗi maɓɓe ɗin hakke ko ɗi laɓa ko ɗi feewi ko ɗi yuɓɓi kono ngari ɓalli maɓɓe ɗin e ngari yewtereji maɓɓe ɗin ɗa andi misal mum no wayi ka annam asikkayɓe hushubun koɓe madriyewal musannadatun ɓarangal peccal madriye ɗa andi peccal madriye surtout so tawi woni ko lenge masi ko kimme haray ɗum no seeka ha moƴƴi hino wujji berɓaari hino laɓa kono wano woniri noon ngal madriyewal ko ngal neeɓi ɗon sa ƴettali ngal moƴƴinɗa ngal danki ma julle ma baafe ma goɗɗum ngo ngal nafatama ko ya ar ndaara tun ko ngari kin ko ɗon hatti ko ya ndaaro ha ron ka yaaha ngal wata moƴƴinande hoore maggal nafoore aw ko ni Allah waɗiri misal maɓɓe kamɓe naafiqiɓe ɓen wonde manna ko ni ɓe wayi ɓe mana ko ni ɓiw ko ni ɓe moƴƴiri iwata e maɓɓe ɓe mana hellaka islam ara tawa julɓe ɓen ko ɗum Allah faandi ka annama sittaɓe husubun e koɓe peccal leggal bi mana koɓe madiri yewal musannadatun ɓarangal yahsabuna hiɓe sikka kulla sayhatin kala hito alayhim koye hoore maɓɓe kala aya Qur'an jippiɗo ɓe sikkay ɗum ɗo kadi koye hoore maɓɓe jippi koye contre maɓɓe jippi kala yimɓe ɗiɗo ɓe yiino yewta ɓe sikkay koye hoore maɓɓe Allah daali awami yeetoma noon humul adu ko ɓen tigi woni ayɓe ma ɓen ayɓe dina kam fahdarhum reeno e maɓɓe qatalahumullahu Allah huuɗiɓe anna yufakuna kono ɓe pottintinira e famugol gonga kam way dagillam si ɓe yetama ta'ala o are koni yastaghfir lakum rasulullahi ene laaɗo Allah on torano on yaafuye o insinano on ko Allah lawaw ɓe dimbay ru'usam ko e maɓɓe ɗen ɓe liƴƴay ko e maɓɓe ɗen ɓe winna wara aytowam kono a yeeɓe yasudduna hiɓe sakko hiɓe ɗurno e yarugol waɗa ko ɓe wi'a ko wamta kamɓe mustakbiruna hiɓe mawnitini e waɗugol ɗum ɓeeɗo sawa on hino fotatere alayhim e dow maɓɓe astahfartalam toraniɗaɓe Allah yaafu yeewo insinaniɗaɓe o am lam tastahfirlam a insinanaki ɓe o lan yahfira llahum Allah ay on yaafota ko ɓe few o andi ko ni ardi kadi ka suratu tawba to in istahfir lahum aw la tastahfir lahum wala in tastahfir lahum 70 maratan la yahfira llahu lahum o andi ko ni Allah subahana taala addiri ka tawba inna allaha sabu noon no Allah la yahdi o fewnata aw ɗawmal fasiqina ko ɗum woni yimɓe fasiqiɓe yaltuɓe ɓen e ɗoftare si tawi woni ɗum feƴƴi Allah daali wa humul ladina ko ɓen woni ɓen yaquluna hiɓe wiya mi mana ɓen nafiqiɓe Abdoullahi bun Ubay bun Salul humul ladina ko ɓen yaquluna ɓen wiya la tunfiqu wata on dépense dey wata on sakko wata on finance ala man inda rasulillahi dow ɓen wonɓe ka nelaɗo miskinaɓe on ɓen jungo nelaɗo wano Bilal bun Rabahi en Suhayb bun Rumi en ko nandata ɗum watan okkorɓe hay hunde ila hande Abdoullahi bun Ubay dari waɗi oɗo décret e jungo ɗimmoɓe makko nafiqiɓe ɓen Madina wata on dépense ɓe hande kadi hatta yan faddu
ha ɓe sakoɓe yiwa takko Muhammadu few ɓe ara ɓe tawta e Allah daali si tawi woni ɓe wi ɓe ɓonday kumɓe mari kumɓe añanta gore nden ko kamɓe tardi walillahi ko Allah wodani ko Allah jeeyi khaza'inu samawati ngaluji kon ko kammuli wal ardu e ka leydi hiɓe ɗawa ɓeya Allah ino dibboloka e nder ko faala okkora ɓeya mo Allah okkori no ɓuuri mo goɗɗo okkori walakin al munafiqina so koni tun nafiqi ɓen la yafqahuna ɓe faama ɗum hiɓe sikka kamɓe koɓe jogui kon moɓe okkori wo heeɓi moɓe fanni wo faɗi yaquluna hiɓe wiya kadi la in raja'ana wallahi se ruttike e ngaal ilal madinati faade madina ɗum hari ɓe yiwde jihaadi la yukhrijanna al a'azzu wallahi tedduɓe ɓen yaltinayi min ha ko ɗum woni madina ɗon al adallu hoyɓe ɓen la yukhrijanna al a'azzu tedduɓe ɓen yaltinayi min ha madina al adalla hoyɓe ɓen ko fandi tedduɓe ɓen ko kamɓe dorisi madina bi mana ko kamɓe ansariyankoɓe ɓen ko woni hoyɓe ɓen mana ko muhajirina en feere ɓe yi makka ari madina ɓen ko ɗum ko fandi e nde wonde hewtutuɗen ɗum ko ɓaawa muskila hun yani hakkundeji maɓɓe ka jihaadi toon kanko Abdoulaye ibn Ubay o wolingol konngol en feƴƴino qissa mum ka yanña ka suratu tawba to ko ɗum hatta adden qissa on ɗo ɓa ko fillitagol kala tawnoɗo hawrale e qissa on toon yo noddu kam numéro ji ɗi jonnuɗen 68 60 53 09 Allah daal ko kamɓe tardi teddungal awa na kamɓe woni tedduɓen so tawi tedduɗo yaltina hoyɗo awa haray na kamɓe yaltinta goɗɗo saabu na kamɓe woni tedduɓe na kamɓe jogui teddungal kombo jogui teddungal walillahi l izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ko jeeyi teddungal ko Allah e nelaɗo makko e gommi ɓen donc a haray ko ɓeɗo yaltinta ɓe ko ɓeɗo awa ko Allah e nelaɗon e gommi ɓen a ko ɓeɗo jogui teddungal a ko ɓeɗo yaltinta nafiqi ɓen awaligo walakin al munafiqina sikon tun nafiqi ɓen la yalamuna ɓe anda Allah daali ya ayuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe koni mi torike on mi jeeji on ɓaamiɗo yiɗi on hiɗon yurmalan hiɗon welalan la tulhikum wata sohlin on amwalukum ɗe jawle mon wala awladukum wona ɗe ɓe ɓiɓɓe mon wata on hilnu e ɗi wata ɗi sakko on wata ɗi torompo on an dicrillah e jantagol inde Allah nden ɓeygure ma nden e jawle maɗen wata hilno ɗum ha waɓutu feƴƴire wata hilno ɗum ha suuma e feƴƴire wata hilno ɗum ha ronka jantade inde Allah nden so wona ɗum haray a borrama haray a hawki kanŋe a hocci koccu a hawki kanŋe a jogike kaaƴe ɗum noon ngunjulankaku men ɗe jawle men hiɗen andi ha ka ɗum ɗo sakki en e dina kan ɓeygure men nden hiɗen andi ha ka ɗum sakki en e dina men kan watten yiili nanen o wasiye ɗo e lawade wa man yaf'al dhalika kala huuɗo ɗum fa ulaika humul khasiruna haray ko ɓen ɗo woni perduɓe ɓen wa anfiqu dépense itte sadaka mimma razaqnakum yoɓay konko men arsiki on koni min qabli ko adi an yatiya ahadakumul mawtu mayde nden arde tawa goɗɗo e moɗon ɗo e malakal mawtu arde tawa goɗɗo e mon fi wargol mo tawa o ittali noon sadaka himo marnole ko ittira sadaka fa yaqula o daro o innano he rabbi joomi jakami ittali sadaka miɗo duwali ittude sadaka lawla akhartani hanno nettinanalan ila ajalin qaribin ha ila jal ɓurgal ɓattade mi mana hanno accanalan ha janggo harami ma yaali ha janggo ma nettinanalan ha kikiɗe so tawi mayde nden ko bimbi ardi ma ñalor ma mi nettinanalan ha bimbi so tawi mayde nden ko kikiɗe ardi nettinanan ɗo ha e lajal ɓurgal ɓattade on sayi noon fa asoddaga mi ittay sadaka duubul ko ɗum woni fa asoddaga on yikkidde ɗiɗi no ari ka hoore soadu e ka hoore dade mi mana e ka hoore dal mi mana mi ittay sadaka duubul mone komi ittali kom mi ittay ittere mone ɗum ɗon wa kono mi laato no soali jiyaɓe moƴƴoy Allah daali tawa noon hande kadi o service mo o landi ɗo wonali hino waɗe hay niya ko jogui kon wonali hino yoɓe ɓay laawike ko ɓaw yi mayde nden addi so wuuli tawi walan yuakhira Allahu Allah nettinanta nafsan wonki ida jaa si ari ajaluha al ajal makki on koki faala noon wadde moƴƴere wo ma koki faala accude bone wo ma koki faala wadde bone wo ma koki faala accude moƴƴere wo sila janggal ari Allah nettinantaki musidɓe julɓe Allah laaɓani e reedu poy itten jawle men ɗen sadaka financen diina kan e yimɓe diina kan ɗo e nde e mayde arde si mayde nden ari hay heɓuɗa feere ittugol sadaka feeno ɗon jaɓatake wona feere ma e honno a wata wiide e mayde nde yilto feendo ɗon fiya ittu sadaka kala moƴƴere nde a huwale ha malakal mawti hewti laawike kala bone mo a accali a jooɗike e satagol e haamugol ko a anda hende tuma sintata ha ko arata simi acca hami waɗa ɗum ɗo simi acca ha malakal mawti tawdima e bone on haray ɗum ɗon kadi laawike joni noon ka jooɗi ɗen ɗo ma ka dari ɗen ɗo ka wonɗen jentade oɗo tafsir musidɓe julɓe hittinen accen kala ko en faalaka maydude e mum accen ɗum ka jooɗi ɗen ɗo kala ko en faala ɗen waɗude immo ɗen waɗen ɗum ka jooɗi ɗen ɗo haray ko ɗum to niɓa e andande malakal mawti arata wallahu Allah khabirum ko humpitiɗo bima ta'malun